Mga sala at makuling dekorasyon, marakal amanyaman na pamangan, masayang tigtigan. Yan ang malyaryong aranasan Kimbalakat Festival, ongoing yan ni Kimbalakat Village, Barangay Mabiga, Syudad Mabalacat. Balakat, Balakat, Itiya ing Aldo. Balakat, Balakat, Itiya ing Aldo. Banuang 2023, anyang binunayang midaw ng Balakat Festival at pauli na ng tagumpay na nini, pasibayo yung midaw ni niya ng February 26 to March 2, bang mamiyet tula at one-of-a-kind festival experience, mukha rin mabalakenyo nune ka rin sa Blang Kapampangan at pati na rin turista. Agpangkang Mayor Crisostomo Garbo, nasarang ipaltoking Balakat Festival ng kasalaysayan at kultura na rin syudad. Wala mo meging buo ne, marakal ne, talagang true dance. May nung makanano yung may gumpisa talaga yung istoryana ng Mabalacat. So, mas kayapin, na mas malaguyang akakit, at saka mas aintindihan me, at saka mas apipil mo, kimpuso mo, nung metong kang Mabalakenyo, mas panamdaman mo itang saya, ang ponong makanano ka meging Mabalakenyo. Agpang Pakanggarbo, simboluya naman ng Balakat Festival kimpamisan netong daring memalen at manungkulan. O muna, pasalamat ko kay katamong Maypayang Ginoo at kadwa rin kay katamong committee headed by our chairman ng kay katamong city administrator Franca Leong Madlambayan and all the department head na misaup-saup na paragawan laretang committee, bawat committee, and also yung board member Winwin Garbo huling yung punong abala mo naman co-chairman niya para sumaup kening kakatamong activity ngayon. And of course, the members of the Sangguniang Panlunsod, headed by Vice Mayor Gelda Aquino. Mayakit yung Anamaldong Festival ng produkto, serbisyo at talento apag managul na rin balang Mabalakenyo. Pakatindayag lareni ka rin 27 barangay pavilions ng Agro-Industrial Trade and Food Expo. Niya po yung kami ngayon, rin katutubo, ila pong kong i-promote. Akit din karelang produkto po kayo kaya kahit mo kaya kayo kaya pasaya po kayo ay po kompleto po itakarelang produkto ating gandos, turmeric, laya, saging saba, may alwa po kaya bundok na po tatanam ni diyang kapadatapong katutubon. Mipas lagyan naman ng Balacat 3, ang punong nuka rin niya meni bating lagyo ng syudad, king libutan ng Balacat Village sa mamiyasala king mitmong selebrasyon. Ni kami ni concert yan naman ng Arte Santa Rita alakwas memiyasaya king kapiestan. Mi daw na namang Lobena so Lantern Parade, nung nuka rin lalakad na rin deboto kaya ba yung karo na rin santo, at ating mga diat manggosu at kakanta ang Diyos de Salve Maria. Labilang apat na barangay king Mabalacat ng Mikyabe king Lobenas, kambering deboto iba't naman king syudad San Fernando, Angeles City, Mexico, magalang ang pong Santo Tomas. Kayabe naman ka rin dapat ng tabayan at aktibidad ang opening na rin Tabuan Mabalacat Cultural Center king February 28, Miss Mabalacat 2024 ayaban mo namang live king CLTV 36 king Web this February 29, Street Dance Competition king March 1, Motor Show king March 2 at Miyaya Liwapa. Emo asalitang makanyan as a leader of your city anya ako yung panay ko sasabihan mo naman pwedeng i-cancel yan mo naman pwedeng kailangan tuloy-tuloy kasi banta it will also give a moral kay karen tao itang magbusyang moral karen tao ay lo mo na yan at least ngayon akakit mo yan alwayeng Mabalacat kasi potandan naman mo itang ay kasanting yan king Mabalacat it is not only me as a mayor and the vice mayor and the officials of Mabalacat noon imbong Mabalakenyo panamdaman mo itang attachment na bilang meto nga Mabalakenyo. Pasalamat naman di Mabalakenyo uling at tinoka ng piaglon at tabayanan Banwa Banwa. Yes, once again po, dakal salamat kay katamong malugod, magana ka, very supportive. Kaya katamong Mayor Crisostomo Garbo. Mayor, dakal pong salamat. Saludo kay Bukera. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.